CZS cable clear to zong te chibaivek ule Noel vanalwat pui kani a Chanchin Thar langsar zwa te ngai thlang Easter Sunday kolasipa ko Chanchin te ulsun takin min khan mang Superintendent of Police Kolasip Chuan NH 306 A Sai Pui V Johnson atanga Borchep lei inkar kong pui siam that na tho chung changa lir thei chet vel da tur thupe ka chua Mizoram Central Project nakalai meka harsan na omte soihova Empower Committee for Implementation of Central Projects and Programs meeting a Railways Chuan Michan Khatten Zang dom na an phut sa na wangin harsan na an tok tian soi Tuna chuan Chanchin Thar kim changzo kin ngai thlang Venkhan Pi Regina lal than tluang I venglai kolasip mantur wheelchair hlan na kolasip DC Pujon LT sang an nei Pi Regina in adi langin kolasip DC office in Director SWD an handil saka Venkhan kolasip DC hian hlan na DC office twala anei ani Easter Sunday kolasipa ko shang ten ursun takin nimin khanan mang Salvation Army Ben Party te chuan tukin nimin ni chwa rualin kolasip ko chung kon shang a tholena hlan rema ko shang ten choma in khoma tholena thupui than bik mangin pathian thu cha ngai thlak na an neya zaipol ten tholena hla an rembok ani ko shan tamjok te chuan in khoma na thingpui roi an kil hawa Easter egg an sembok ani Nimin chanu le zana te Easter Sunday pualin khom thupui than bik mangin nei chhun zomani a ko shan chen khat te leng khom zai chen khat ten leng khom zai nein Salvation Army te chuan nimin chanu khan walin khom an buat sei bok ani Superintendent of Police Kolasip chuan NH 306A Sai Pui V Johnson atanga borchep lein kar kong pui siam thatna tho chung changa lir thei chet vel da tur thupe ka chwa Kolasip SP thu chhoina tarlan danin NH 306A Sai Pui V Junction atanga borchep lein kar kong pui chu PWD Kolasip ten siam thatna an thok dona chakzoka na tho ani theinan voin atanga ni som panga thali sanghi sommi pathum indrini thleng kongkhar ni dona kongkhar ani chung hian leila pur atangin nitin mamo thil phur lir thei te chu tlan tur ani ang he thupek zom lo chu Motor Vehicle Act manga shem an ni ang he thupek hian tul bik thila police fire department ambulance le magistrate te chetvel na ahwam lawang Mizoram Central Project nakalai meka harsat na omte soihova Empower Committee for Implementation of Central Projects and Program meeting a Railways Chuan Michan Khatten Zang Nodom na an phut sa na wangin harsat na an tok ti an soi Vareng te chusai rang in car 4 lane lai tura po NHIDCL in drum alak toa forest land nilau ti chiangin thingki phalna pek theidan Zonni se antibok Empower Committee for Implementation of Central Projects and Programs meeting minute thu chua tarlan ani danin Mizoram chunga sarkar lai pui project nakalai meka harsat na shang te Navin Kumar Chowdhury IAS Principal Secretary kai shwain soihawani a he huna hian railways lamin zang dom na an phut san lutuk Zang dom na phut sang lutuk an om awanga na an tho theilo thu an soilang Committee chuan harsan na thlen na lai khamrang chu aizot nei ani awangin ramhlut na chu Kolasip district chung mundang nen khai khin thei ani lawan ti a hewang hian Kolasip DC in railway how to ne na land value asan bing a tur chanziakin shatir se ati heti la hian khamrang VC te chu an area a hetiang harsan na hi a omlo nia an shiat thu an soya Mwalkhang VC area a ero railway in kalkong an thak shena wangin ramte that le hi munriat vela oma heng ram nei tu te hian railway in zang na dom na pek an tumang za chu an lung oi pui lo nia an shiat thu an soi Waring te chusai rangin car 4 lane kong pui thar lai tura po NHIDCL in package 3 le 4 area a ram an la fel to a thingki phalna an la nei lo chungchang soi ho ani bok meeting chuan APCCF kai shwaina hnuaya NHIDCL tin forest land ni lote ti chiang turin soi ho na nei ni se forest land ni lawa thingki phalna pek ani theidan
kongzon ni se ti in Forest Department, Revenue Department le NHIDCL ten malo la se an ti meeting a hian aizol chu tuipang konga harsat na te chiatlang chu ser chip selling chu dul te keifang chu tuivai zorin pui chu longmasu inkar konga forest clearance la fel lo te baka mining permission chungchang le lengpui airport ram chunga mimal ram om chungchang te an soi ho ani Chief Minister Puzoram Thanga chuan tukin khan Laldenga Cultural Center sakna tur munma in fein akai noi department how to the nen lamwal ankal April nikhat sani somni pathuma Union Home Minister Puamit Sha'an Laldenga Cultural Center sakna tur lungphuma phum tak chu tukin khan Chief Minister le PWD Planning and Program Implementation Department Home Department le Department dang how to the chuan and hova he building his smart city project noya saktu ni in project cost chu cheng vai bel cheza songkwa pathum ani Chief Minister hian chipchir taka building sakna tura enfia baka Assam Rifles Battalion Second Assam Rifles Battalion Commandant Colonel Rajesh Kumar Nayak nen anin kom boka primary le middle school in son chwana turbo zo kho sanga sak thwai turin ruam man ani Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan zo kho sang le a che vela lo nei tu te har sana to chung sanga Assam Rifles how to te an soi wi MPYCC President Dr. Lalmal Somangha ka Havin Indrini Khan an shwai tu te Assam Rifles Headquarters Mizoram Ranch Khatla Aizola Assam Rifle how to te an koma zo kho sang le a che vel ram sedai kon ram thazol khwang khawlui phivok lui lal lo zol changel zol aharam sangabok le bulpui zawa lo nei tu ten hunrei tak atang khan fe konga tan zo kho sangram an man thin chu tunhaya Assam Rifles Lakhimpur Battalion ten an omna tura an cheibol tak awang in fe kong hi man chhun zom thei tak la man chhun zom thei ani lawa chuwangin lo nei tu te har sanna lo nei tu ten har sanna an tok mek chungchang an thlen ani Assam Rifles how to the point tun lai hian lo hal thlai chi thak lo nei tu ta na hun poimo ani awangin thani chung vel chuwa man na an lo siam tur thu MPYCC shwai tu te an lo shil ani Congress chalai shwai tu the chaw Assam Rifles thunei tu te chu lo nei tu ta na hunram chang an siang sak tur cholom oman ti thu an soi heti lai hian zo kho sang chu battalion pakhat mun tur ani awangin hunrei tak ero an kem paltlang hi remti ani don lo awangin Mizoram Sarkar chu lo nei tu ten har sat na an to chhunzom lo nan ruam man na arang theiang para siam turin an nge na achul huna pianga MPYCC chuan zema bok le zo kho sang che vela lo nei tu te thawang chu Havin ma an la zel don ni in an soi Assam Rifles Headquarters Mizoram Branch DIG Brigadier Girish Upadhyaya chu azin bo awangin second in command Amit Yadav chuan MPYCC te hi alodong song ani Mizoram Sarkar chuan Socio Economic Development Program noya chung khosang khat zanhi somruk pakhat ne na sangha khoi janpuina cheng sing ni sanga cheu apetoa janpuina sunga pek to za chu cheng vaibel che zathum som panga sing ni sanga ani Fisheries Department noya sangha khoi le sangha dil siam ba ka akai noi janpuina pek to dan wanglai ni in document neya alandanin Mizoram Sarkar chuan ACDP noya sangha khoi janpuina cheng noi zathum som panga sing hi sanga pechuak to a district som pakala chung ko sang kha jani somruk pakhat ne na sing hi sanga theu ape ani ACDP noya vek hiang policy pa chakai famatan cheng noi sok thum pakwa sen to bok ani sarkar lai pui scheme PMMSY noya sangha khoi kai noi jan puina chung khosing khat sangli zakwa somriat panga ne na cheng vai bel cheza sang khat zaruk somri pasari sing ruk sang khat jani pek ani to a RKVY noya chung ko somni pariat ne na chanpuina cheng noi somni pakhat sing ni pek to ani Blue Revolution Scheme noya chung ko jani somri pakwale Zofis Fed
ne na chan puina cheng vai bel se zathum somri pariat pe kani to a India Constitution article zan hi somsari panga 1 noya Social Welfare Department atangin chung ko za som rup pasari ne na chan puina hi cheng vai bel se sa za som ni pasari pe to ani bok ani khati som kha Chanchin Thar kan ti chhuat the ni e